Kuri uyu wa 15 z'ukwa gatandatu 2024 Kadasumbwa habereye impanuka ikomeye cyane, aho benshi mu maso yabo bayibonye batimvishaga ko ibi byose byabaye hano bitabaho. Hari ku isaha ya 6:20 z'ijoro, aho umugabo w'imyaka 36 ufite urugo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro ahazwi nka Buswayirini. Uyu mugabo akaba asanzwe azwi ko afite akazi ko gutwara imodoka, akaba akorera mu karere ka Rwamagana mu cyanya cy'inganda aho bita mu murenge wa Mwurire. Uyu mugabo si ako kazi gusa yari afite, dore ko yari afite n'ikinyamakuru cyigenga kimaze gufata izina ritoroshye muri iki gihugu cy'u Rwanda gikorera kuri YouTube channel. Abenshi muzi ko iyi channel yitwa Kigali 500 TV. Nimvuga iyi channel ya YouTube murahita mwumva neza uyu mugabo. Yitwa Hassan Nyawe cyangwa se ukamwita Kigali 500 TV. Uyu Hassan Nyawe yari afite n'umuryango mugari w'abayisilamu ndetse n'abandi bafite umutima w'urukundo wo gufasha, ndetse akaba yakoraga ibikorwa bitandukanye byo kujya gusura abarwayi mu bitaro bitandukanye byo mu karere ka Rwamagana ndetse n'ahandi hirya no hino bafite ibibazo by'abarwayi badafite ababagemurira. Ndetse uyu muryango akoreramo wo gufasha abarwayi akaba ari nawo wagiye umuha izina rikomeye cyane hano mu karere ka Rwamagana ndetse n'ahandi bamuzi mu gihugu hose. Inkuru yacu itangiriye aha, aho uyu Hassan Nyawe yaravuye i Kigali ari kumwe n'abagabo 5 nawe wa gatandatu berekeza i Rwamagana, bavaga mu butumwa bw'akazi. Bageze Kadasumbwa ku isaha ya 6:20 nibwo imodoka iri mu bwoko bwa Dina yaje yirukanka kuko yari ifite umuvuduko mwinshi, ndetse ku biti yabo yari mu bwoko bwa 26 Verso yirenze umuhanda. Gusa imodoka ya Hassan yashwanyaguritse, ariko Hassan nabo bari kumwe bavamo bari bazima, kuko ako kanya haturutse ambulance ebyiri zibihutana cyane mu bitaro by'akarere ka Rwamagana, ari naho babasuzumye babacishije mu cyumba basanga nta kibazo kinini bafite usibye udukomere twari turi ku mubiri n'ububabare budasanzwe. Bavuye mu bitaro berekezwa mu kazi kabo nk'uko byari bisanzwe, ariko ntibyari byitezwe ko aba bantu ko ari 6 bari kuva muri ino modoka, kuko iyo urebye imodoka impanuka yakoze ntago byari byitezwe ko bava ari bazima. Ni mu gihe abayisilamu bari kwizihiza umunsi mukuru wa Eid ul-Adha Mubaraka, Hassan Nyawe ari gushima Imana yamurokoye iyi mpanuka, ndetse we na bagenzi be bakaba bari gushima Imana yuko urupfu rutabatwaye. Yari wanyu mu karere ka Rwamagana, ndabasaba gukora subscribe ndetse mugasharinga kugira ngo mushimire Imana yuko yarokoye umunyamakuru wacu Kigali 500 TV.